Kung ikay ipapilion, ipasud o di ipasud? Ayaw ipasod. Kay? Di pa man ready. Ipasod eh. Kay? Wala para masod. Ako sa... Unsa ba ipasod? Depende ko sa ipasod. Nindot ang ipasod. Kay? Kay sod mo sa sakyanan, safety. Kung imong di mo ipasod, madasmagan mo ka. Ipasod. Kay? May legal parking niya tayo si Kuya Ril. Pasulod karon lami. Ako sa... Basta secret. Ipasod kaya kung dili ipasod, maka nervous breakdown. Maka nervous breakdown. Saman!